That my guarantee from so far Adwenepahene aka Enkrata Umukin Kong aka Voken aka Bema Yemfa Yire enim enye from Abusia eni de kwa so ba so na no wa share video na obi de ne ho abete Pastor Erick ede ne ho ayedai abete we die anu ohye we die anu odene na Pastor Erick na wo na wo hwa say wo hwa afraid of pay Japade I was almost saying that yes, Papa be a babonte, and I may see a man for, and I may obey me in yet. I saw a pay Japade. He said Japade, and I won't Pastor Erick. I will the car you. Say for Pastor Erick. Pastor Erick, and never but say we don't know some a kofa po ba ya me Adwenepahene o yiri de bedi di me ene me yiri atem o yiri be kan nyam piansem e de kire me now ye bema ene wotim kofa radio station e kasa atam na Adwenepahene etu yirefo sa wo yiri ma wo yiri enfa metra social media e medi watem no that was the right time nesa ka oba bonten na ka wotim be de ebe stop o yiri wo ahode a enka o yire ka ko support no e wona kom na wo kom no adwene kitamo wo so na so ye sofo papa ben e na wo ye sofo na yire e ye konfo ba konfo plus kronfo sofo na yire e ye konfo plus konfo e na maka bom e na wo ne wo yire etena ase se mkoto e ye e kan se na wo to no se wo to ba fi ampa ewi ase pa de just anya betwa bi wa kokoma wuro awusa mo share video ni enko na me Adwenepahene de matena ase wati ase yes I pepe mo share and number 10 mo share ni enko o ba so na like video no mo share mo like na mo yes yenko sule Pastor Erick wow ene mo share number 10 mo share Mosha Mbatinsem Abba aka Mosha mo like neko Abba Udi e wa gba bottom form Badomeno ye de bie puno no Messi me hene no bebia be fa bia na Adwenepahene TV ene Beki TV go and subscribe mo mbala mo share video ne ye ko Adwin sempa anije mu sempa abrabo mu sempa Adwenepahene na trase o say and number 10 wala pai Beki TV aba Messi ya tenase Mutie. Mama spend me sika. So what you say you hufo. Na nyame wo kunkun bia nti mu. Onipa bia he. Onipa bia the Holy Spirit enti ni mu no o ye hufo. So what you say you hufo. Now we need the zeal the Holy Spirit. Agradaa kanu yakọ. Can na Wednesday we so la akodu so fo ne. So your bema wadwi mu da ho a. Nessa wo Pastor Erick no wo yiri mpo na edi watam yo. Me ba social media me be twam ko e be ka se Agradaa papa ya one ne tie so bia de nim be fo mo a Agradaa. Ti Pastor Erick se wonim nyansa akota radio station ko fe so se ubesi o manfo so obi de onim ye fo mo a the can see Agradaa nye jail no. Agradaa need to be jail. The can see Agradaa e wo court oni jail no. What is some Agradaa work at now? So we are Bema, what you would have, we are Bema, unim nyansa, sa seven and bet to Agradaa fu, I'll bet it dimatem. Sa some way, and I know who a journal, we are blogger, now who was scared to Pastor Erick. Who was scared to
Sa ska no fa kotwe one oba na odam no ko ka kire ne se ono na ene ama social media obi do ne baye fom a efiri ono because ono ene bie kwan no to o ma. Pastor Erick oba na ne tere bie kwan eto o ma wo se obi ani watem obi anka de openchire wo se nne no you get a gas ebetenase ebe ye mekosiu na for sa siru ko si dan woni mu nwu ase se meti mi wife fie wife bay wife kan be fie na wote woni nwu ade on obi a oba beja social media say we do tunum o spiritual father e fa tunum style bia bi no satan away satan de want me angasa satan de want me angasa wano papa nyina guso to oba fie say me wife woni mu nwu ase ka be ma wujira wo say ya ka sa me ko si dan etu oba na firi fie akwa kokotenem wotu aka se me to oba na fie enya ofali mpo wow the way we na do atem social media the way Agradaa do ni wan from social media me pom betu no fo Agradaa ntie ena down the social media no Agradaa na gase no masem ebebo ti person si obi a di kan kokoto ka tro mo se Agradaa edo ni ma ye fom Agradaa di ubone to mu njeli no 85 years wonye serious wo sa ma we woni na okra woni na fom kra wo sa pa we asi won sam we ba mbesiu no sa sam hunu na Agradaa be keke kan na no ebia na agba awura wo sa sam fu na Agradaa ba tra social media kan na mesiu no na mesiu na ne wodam no tu da ba tra sam me ko siu wo ba kwa kodam ya me be ye ken na Wednesday wo ba so la akodi so fu lechi so your bema wa dwimu da wa ken na no video ya me be ye e ken na Wednesday wo ba so la akodi so fu lechi muntie what was here yes ate was so when you're ready you don't have the zeal I'll bet you ya me juma no don't let your wife to spend her money to buy a church yes kwadwo for bema for you e kwadwo no paawo wonya hu hwe wo so do ho abetom enti no wadi ayi papa na chi saa no ni utunum na ka bisu bisika no me dia to me da bi tunum difo Agradaa se di okunu tunum ntono Agradaa so be video the internet and forget ade Agradaa se internet and forget ade muti every video I will do biano a video I made to for future reference future ni nie niye Jimmy fo there be so dem no be am Jimmy say me wo problem e wo ma warrior mu ana me wo problem e wo spiritual father me kodi na chi anya ma boni a wo de ya me ni me kunu no na me ma Jimmy say me de be ba beto abonten fabra ko Ghana form pem asem e ma be ye Ghana fo ani ma be ye public figure ma be ye celebrity e so tem asem it's me ma sam no the genesis of the case and share them yanko afa ko do revelation ya that be boa me for yanko so that is why I am speaking the genesis of everything. That Yankopon ya dominance through the revelation of the case. Obi ama me crucify me. Because Ghana for bit me do man wo be see me so say. And I was actually yen cheye. And I wo kru na na ye sofo. E ba ne say na de wo wate asori. Na de wo kru ni baabi a wo so. Because a day will come and time will come. Na me be ya madom. Me be kwa sorry dan kese ni mu. It is a nana me di tie pempem no. Aminya obi an support me no se mi ko dru kasie ni mu ni nya mi awrade hyase se di Pastor Erick wote wo yire no masam de wote na oba no ene de oba na tum nti ede ko court a na me court dan wo bi and I support my wife wo yire no masam ni o support no support no china because wo kasa oba na won na tie no nim so oba no ene ma na wo ye nyina no na enye se won mafutu a ana wo so si obi edi kan si oba no wa je say wanga san minim adwena e ba utirimu a utimi ko frɛ ekototo ayampia ko keke kansensem na wonim say wotu na we oba no de me bompa so weba na anti Agradaa mpiemra na nyes kana fa kotwe manso na Agradaa e bejeli no Agradaa mpiemra na nyes kana fa kotwe manso na asema kan say so bi so ne me awo a ena nipa no fa akra ne mra ne ye nchaki date a owo ye say na ma be born again and am nye born again ne say wa wo so wa wo pa o ne say na wo ni Agradaa tie no wanga sa no so la na ko nchen ko wo rough na Agradaa so ko nchen ko wo rough na mu nyina mo so la mo sa meka mo matimi team up Pastor Erick kwa ye bio to wo ni Agradaa tie no
Wosala oh chenche rough na Agradaa so kon chenche ko wo na mu ya maka na ne wote wo be ka se na amanfo se me ne me yire jai wo yire nga se no mpei asifio na wonte wo o yire oba ne no mpei se wonte fio ene na ye chi no ene ye chi no tum no ene na akopre japade because wonim se ye be jeli no na ne young girls no akoda fio akochele enu tira wa sheda ba bonte ashara be kasa na obi antimenum kasa da obi antimenum kasa da nso hot unko jina so ndem empreach enu ye ntiwonum kasa unko jina so ndem empreach ye ntiwonum kasa ewo ho se atiwonum kasa ewo ho Pastor Erick wa ngasa nam se saata wa ukasa ngasa nam se wo yi wo twetwa ayi alomo bites yenko I'm doing every video I will do biano a video I made to for future reference sa o yira nu asem no tikosi unu first yes me no bia me Jimmy say me wo problem I want my worry mu ana me wo problem I was spiritual father me kodi na chi anya ma boni a wo de ya me ni kunu no na me Jimmy say me de be ba to abonte because Ghana form pemasem and my be Ghana fuani my be public figure my be celebrity be a person temasem and me masem no the genesis of the case no I share them now for could do revelation ya be born for so that is why I am speaking the genesis of everything. I say, "Yanko poya dominance through the revelation of the case. Obiya ma me crucify me because Ghana for bit me do man wo be see me so say, and I also try and chair, and I will kru na for. And by the say na dey wo wati asori. No cre so. Kru ni baby I was. Azan busia. The day will come. Time will come. Na me be ya madom. Me be kwa sorry dan kese ni mu. Me pamo. It is na me di mi ti pempem no. Aminya obi an support o me no se mi kodru kasie ni mu ni nyame awrade hyase se wo hyira me na fe mi kruya na adwen se afa de odu ti apempem eti awrade ya okasie enti me ba na pamo no I will sack him I critical I will sack him me fa me read ya me afa de odu ti apempem eti awrade ya okasie enti me ba na pamo no I will sack him and then they will back. I will sack him. I was someone like in there. Family, dear, my pemus, I did matam, you go many more say. Now, a bimutimika, who could jow, who couldn't create jano, you couldn't janeko. If you think about me and my children, and social media phone, some cry, can do who me. I was soon him so in one and say, Jano. Can ukrampo be bibi ka be ba solid dem ho ana wo be ya die bi kura ma Facebook for ewiase for ahun so da bi oba no nya no but e ya wo de eno ano no sa ba me so me wiase for hu se wo nya me utimi fie wo nya me utimi fie kwadwofo o kwadwofo chai oba me ti abusun fie me ti abusun fie enana me I critical abusuya I critical yengo te bema Erick enu musem na wo bema kwadwofo sei bena na da bi oba wonfo onim enye fom afei na wo so kofa radio station no makokasa for what tell me wife fie wo ye kwadworo pa wo ye kwadwofo bema sidan na tu oba no kokotenam kwadwofo na wo si oba so na to na me Pastor Erick and ye do trum tum difo obana no masem se wo spiritual father e fa trum style bia to wo obi se obesiu na saatam na obana egu ani ma social media so na spiritual father no na like wo see obana na why na wo tuma ko see no why na social media so obesiu no because say wonum kasa apia bonten wa to bomb kese na wato ti nyansa na kitawo sa wo ye sofo no nese wutimi stop oba no se membu nipa emfa so ja krono no but enam se na wo ye part wo kan wunti no ena mo join team na mo se ye mbu nipa fa so ti wo bu nipa fa so e wa so for side no so bu nipa fa so e wa comfort side di hono egu ye no na afraid of se wo de wo hye na se odo ye doormat na o tietia wo so odo ye plywood na o de to form na wo tietia so nante so odo ye kushimbo no abo se ya po ntinese ho no kwasa ahoya aba wusu mu ahoya eba wusu mu
ena wo yes wo nko enko hye nase e wa aso ndem ho meboa to bandi ti pimpin wi a na okokoda mu de wa me peja ho ena me na me di na chi wo be peja pade wo boa ejapade wonim se na aben Agradaa so be sake wo ko utini fie wo ye ne boy afre na oba ye ho be ma ti wonu asem ne nkokora osasima bantino na obeka di onim good evening sir bajo di me bi akasafi me doing the pastor Erick oh okay bishop bajo online oh me say we okay and I you go off air so I just remember me buy me wo say we video si ana me pie na me wo say lady be afre okay na ofre no the way our kasa ne friend no kwenya me manage ho obi a ke kasa la mountain o say me correct no kwa kakrampa che wara ma me hu sa this time no wa baba kasa wan kasa yi bia me si court me eto on obi ni obi ni mashase and obi ni kwa me fa so me be sofo Musa ni ankwa busua so ari ase no kwasem e di se wunni mu ase bia me pa cha o me ka bi dey na TikTok na no di ni se oni me awo no onu me be friend na bi na di na court so obi na do so de me hu e ba be TikTok akope viewers e get DDR you do go di na court na say lawyer before so be lawyer be respond to plan 200 to 300 million so why you ready there and no mun timi no mun cost no mun timi say ka frache no mun cost no mun nyame omo fe because this time no one by one okay bishop I know there no custom say me mania je say me kamanu tumwe and somewhere cost no so no yire jai and somewhere cost no so why say one dey catch am say me yire jai me no be na timi fie me no be na timi fie as I'm speaking to you me yire fie na me te ayeka oto nu tu ma we pa woni na osa o as I'm speaking to you now no me yire fie na me te let's say Agradaa se ba na wo kanya so tini fie na ayekwadofo be ma wo sole a wo na nka uti nkanya na no kure pastor Erick o ti yire fie be ma panyimu te se wo video no na mo share nko mo like ai ba ze na kan kama for na de abaso wa so bia wo so like mo like video no so ati ase ai mo like ne enko o so to ne yiri fie na say from day one nyina no wo e ma fie na wo te asem na critical yenko e afa bibiao even from your penifo so presidents ministers judiciaries police up to pastors senior generals obia palakwati medino odinakem oh yeah but me kamanu tumwe and somewhere cause na so no yire jai and somewhere cause na so why say one ka tem say me yire jai me no be na timi fie as I'm speaking to you me yire fie na mete court when since that day Sunday the my wife all police station me and I'm drop on police station sure what you trying to tell me say I feel I must show up na me the public who need me hefa say na mo begina kwanya na mo social media na so be vlog program so am pa chew mo kan kasa ya hoche na o gina ba bi uni mi o so for na o ye no body mama ne usia mo hefa anya bia ma best pepe so true the meaning of this so true I know the vision what so true I'm say me correcting no ma so true and o gina ba bi na kan wa semba no kwasem me for me Christo sum e to from say ka fra che ko for ba bi ne nwo obi ba be catch us me na wa ofa kwala de bla e wo so mo tie haye pa ahia mo tie haye wo se obi ba na so be ka so na wo ofa kwala na no nche date a wo ne wo ye se na wo ye born again na wo nye born again na papa yi ene wo so sisi mu pa de watu mo muntie ye ko a me ne de tena ya ye wo sa kwala no se ni ma ye born again anana me nye born again yeah sabe ka fra che se obi sim ne na wo a enya de body to do so me ne na wo previous na say na me be born again okay but the girl let one hour can I now pastor Erick na say Agradaa so no usia kwara wusa
Agradaa se wo no tena ye no na wo ye yo na wo sha best 17 years wo say the next se sia na se ma wo kan na wo 10 years na no bi dika kwa wo ye anasa na wo 15 years dika no bi kwa wo ye anasa na Agradaa betena anasa wo ne Agradaa tena ye no na wo ne ma hofro pe wo nchenti afi na obi ade ne de eba ye ka kire wo tumi stand heat na wo dwane tentem afi na wo de wo de obi ade ne de eba what asa me ka kire no afi na obi ade ne de eba ti ga na wo TikTok no ampa na wo bema kono tum na gene boko nya afi na be analysis say na nipa no fa date mra na we mra time na Agradaa oya pap no na nya na wo jira no etiti take it pap na Agradaa ye nya na wo jira no etiti take it na wo wi awasa achi man we go sa toilet so akodo edi obo zata na wo simi ya de o ena na we jira to papa so na den Pastor Erick you ready na wanga sa na ye dikan be siwud ye be siwud dada wo unye serious se me no ka say me wife fie na metie what your wife fie enye ofele what your ba fie say ntra ye de woni ma for me Agradaa di do at left and right tina Agradaa ye o sa ne o ma odi ye wi pa bra bi na bo wai fa o sa ye adwuma na munya kro no sika no a mudi no na emoa mo kro no sika na mudi no emoa mo o so ye sofo ukuta Bible enso ba o de na chi ebu ni papa so na abegina be quotation na den oh wanu mu nsem wanga sa no wa fork up o papa we say as I'm speaking to you, me you feel na me te call to since that day Sunday the my wife all police station me and I'm drop on police station sure what you trying to tell me say I feel na ma show up na me the papa for uni me hefa say na mo begina kwanya na mo ba social media na so be program so me pa chew mo kan kasa e hote na o gina ba bi uni mi o so for na o ye no gba bia mama ne usia mo hefa ma anye bia ma ba so pepe what is the meaning of this I know the vision one on mama nsem me correcting no ma okay na ye video and wife be ye say obi ni ria wo no obe se ka to obi twa oba na de na no ge we afa na TikTok e na obi ye bi show it is that is a win more e be kabi me problem no what ti asem na say e be kabi because we can be no problem the chairman the wife was research waba na ekwa bia bi ni pa bi fast one Ghana ha no what you abrochiro what you how na me ya fall what you see Ghana ha da and I met so one land do ha that day no be dem wow na no me so be see ya be say fu o mi fie ya be say fu o mi fie me da so ti fie serious me be man e dey do Ghana en chatu so man control sa di mami ali sa e dey na mo je every day e dey na onyama na mo nya botre me de me nya go pole ko me kuma no me kasa ba hard but I na ma me dey kan e me party no dey to wa pa na me so kasa na me flow because what dey me bin say dey what here na me flow no be program so na me friend no me be that you are the first person Ghana I forget up. I really appreciate that. Because we respect you. Come on, mommy, you're the domain na na bumi ni mo mi ko no akasa. Se no na me ye de ware na. Aware che se sane ye benku ni nifa. Obi ni na chi. Ti yo wo hwe no. Oyire ya de na nya amani hu so onye. Enkasa wo gire ni tu ko support no. E ko ba sa wo mi enu na mo be fall into pit. Se ne atu we ni afere le yire no. No kwasem. Mana ware me yere say me sikanti me ware no ni hwie na me ne nete me ne shabra about 14 years 18 years and the shas here hey wa na wo tonum to wa 14 years 18 years am the shas here ndisi dey say afre na bedwuna baka say so obi so one wa on fa date ne mra so na wa born again na wo nya born again na ti sa atam no wo so la Agradaa ko na no we nko na gigi skabra wo so la na asusu ni we ko na wo so ni we akọ na wo wi a na obi de akra na ba wo dwana akoy Pastor Erick wo dwana akoy de ntra wo yere ba abonten se omomudi wa kina obetwa omotwe nti na kretro do afa na ma no omode ba ti you ready na wo yere fie so no a wo so wote no enye wani wuo papa panyimu te se wo a wo so ye sofo hwede wo yere ate social media oye oba be di amanfo atem
wo kasa obi kasa yen kasa ahote na wotimi to yerefo wo so bi kasa ahote kasa na ahote ne bi ne de ayen Agradaa team betras no di atem no na wo timi to no fo wo wi ase wo ti abrochira ba e bechi atum na what them saa ntitum wi ase yesi do odua no na wutwa de wo do anu aka no eno na ne ato oba na ne tie no onye serious okura wo sa ma we wani na hokura was asuma bantino now you say me no power man use that word idiot the slow word so mo see for find channel fantastic and ka fra che me timi Nana Brown ne ku e fa na on to me because the omo ye no me timi ye me yiri hum ni do me nye sense there but ni me ni wo nya me mu na me de bo me bra no question pa me tie de ni pa ka di nya me ka no e na me ye okay yeah me timi nyira so de me from back ayi na no be kan say bebre Matibisho me besi me kasa bebre afa say you but obi kasa o program so a me pa just no quality on sa me ne bad person and me timi nyi me yere ma me pesa me yere ye no o preso ni ye ya you na bia so bi be mai that's let's say bebre nya me shira no shira wa telefone nya me so shira so aka no kora mi sense ne wo ye wa dwuma bibia no wa wo di hinta o de no kora to obi na so grofo o nze grofo e she da tio no crack but omo mu chance from was I cross after ya akwa no ha okacha akwa so se nkrofo kwa nse da ntio ndina wonim se na asem na enko ba bia because wonim se sa akwa no e bia heda ntie no but won say we be fa wonu mu se we so me akuti akwa no was no and o me kwa kuti o because omo pen no crack Ghana ye pen no crack mo like na mo share na enko busuya you know wife baby every na ti o una wunwumi a court ho every day me ti wono yeah every day me te court wono but wunwumi a wunwumi I choose to people to see make my choice you be wunwumi a minimum pass o twa but wunwumi se me na begin on yes every day that day na wunwumi o court wona nya the first day abi ba on mo if you stand there na gonna ye dey process for na mo hobby yeah so what is your problem obi ani ni fi asem ye yin ani mpaibo na enkofo bi abewura man mu omo di deep on ye tu omo se ene se wo yere ka ho omo ma wura ga na omo di boni nto omo se da wo yere ka ho to o problem ne say ye wo ka ho wo yere ka ho binti ye tu yere ase ti accept ne ntu na se every boni na wo di ni no correct any kind I mean fa kwanya se okwan ya ye di ma me nam se ye fa se fine ma me why boni se de mo se no ha mo se ye kita tresem Bible say ye fa yakoma ne ekra ne lipadua enno no awurade o se mransa ne de kan ne de to so ne no se to se de no a do wo yoko se wo ho ne bi sa odo na wai na o yere ndo bi odo na wai na Christopher adane nya atwom I critical eti Christopher obi tifi a de ye nti was me kwa so de biem so de o yere ye ne nti no ya so fo ne pedifo ni ma ye fom eti ni die na wo ni ma sem we nyina aka e na o yere de o spiritual father anim etwitwi fom no na wo wei ko Erick o yere ayan Erick na wo ntifi obi e na wo yere o spiritual father o born asu ebeja social media na wo di na tem obi asu ni yanim biem because of the nipa bi ni mo a am from mo so mo ya asofo na so mo ne mo ye enfata eden dina so osofo na unu ya konso kim instead of the bomb pipe ask ka to e dey na see ye abra ye di Peter 12 ya say e dey na to no e dey na kaya ni ye pray for them we test the man until so come out from the prison but here they condemn you could me say I won't find a squad man and no more home fantastic oh yes what is our kawa was it omo ye dem fa Agradaa nko fallen squad na Ghana for home tom tinam so o prejapade ejapade ntina ope because asa akwa we angasa adwene kita no ejapade eno ntina o sale a medical to achi jeli Agradaa hallelujah praise God because wono angasa na atumidi Agradaa be di ni nyina egusu hye ni mu atema Agradaa be di ni nyina egusu ehye papa ni mu to say jeli Agradaa na ne ho to no na o fa ejapade ni ya be ma obo fare squad ni eboni tu a na wa oti abrochire o
Wow, what you Ghana, wow, what can you now want to? Okunu ni. Yes. One of we are small training. One of you say. Just as the only bonnet and not to bomb mobile. We are fall short in the presence of God. I was saying, bonnet no young point when you're my boy. Hey, Musia, me did the for 1 night. God in the church assist by the grace of God. And in your new bro. Because come here, Bishop, I try no adults. Christo can one seminal. Away fan. Yes, About the NIS. The Pabonism. Ghana, yes, will be the Ghana, why Ghana? Some moment to our motica. Okay, we are the I critical. We are this time. Because they may be a personal. I give me pet and I'm to make kind of crow. Mrs. Social Media may also die. I didn't be a basso. Yeah, more program, Raoul program, and I'm also. Oh, okay. More pet any. Oh, I don't know. Pepe. I was Pastor Erick, no. Now, Pastor Erick, we say one person will see obedience until you know masem. Say. Every video I will do piano, and your video I made two for future reference. Minya Jimmy Fo. Minyo Bia made Jimmy say, me wo problem. I want my warrior one, me wo problem. I was spiritual father, me kodi the chick. And ya my pony or day ya minimi kuno. Na me Jimmy say, me never buy to a mountain. Because Ghana form pemasem, and my bayer Ghana fueni, my bayer public figure, my bayer celebrity. I what temasem. It's me my the genesis of the case, you know. I said them. Now for you could do revelation, that they brought me for. I critical. So that is why I am speaking the genesis of everything. Now say Yanko Poya Domina say through the revelation of the case. Obiama me crucified. Because Ghana forbid me do man be see me so say. And I was actually en chair. And I ukru na na sofo. Say no credit. Say na dey wo what ya sorry. And dey ukru ni baby a was so. Because the day will come. The time will come. Na me be yamatom. E be kwa sorry na nkese ni mu. Ti. Say na me dey tie pempem no. Muntiayi. Abi nya obi an support o me no. Muntie. Say because Drew kasiye ni mu ni nyame gu awrade hyase se wo hyira me. Na fe mi kru ya na adwen se afa de wo du ti apempem eti awrade ye okasiye nti me ba me pamo no I will sack him. Ha! It's a promise. I will sack him. Ish. Me mfa me read ya me pem sa abre ya ye di matam ye gu mani mu ase. Na obi mutimi ka wo kru jao. Wo kru ni kru na jano ni kru na jane ko. If you think about me and my children, eka social media for some cry ye can do hurume. I was so nim sa wo yere no ne ne say. Unja no. Can ukrampo be ye bibi. Ka be ba solid dem ho. Ana obe ya die bi kura ma Facebook for ewiase for. I was so that be oba no nya no. But e ya wo de si engu yere ye ni mu ase we ja no. Ba me so me ma wiase for hu se wo nya me utimi fie. Wo nya me utimi fie. Ay! What was here? Yati was here. Oba me tia busumfie. Me tia busumfie. And then I'm here. Hey! Abusia, why would you Agradaa nsem o keka? Na say Agradaa am say no minimum pa o. Ya me be ye. Can na Wednesday oba so la akodu so for nechi. So your bema wadwin mu da ho a. Can na no video ya me be ye. E can na Wednesday oba so la akodu so for nechi. Hey! What was here? Yati was here. So when you're ready, you don't have that self. Where kwadwofo be ma. Dabi, konko. Dabi. So your bema wadwin mu da ho a. Can na no video ya me be ye. E can na Wednesday oba so la akodu so for nechi. What was here? Yati was here. So when you're ready, you don't have the zeal. I'll bet you don't let your wife to spend her money to buy a church. Hey! For you. It's a no what you papa na chisa. Like I be sika no me ya to me baby. No, I'll save you. Hey, Pastor Erick da semeba. Come there to me baby. And now spiritual father, me enter so the now you aware.
a mo yi miama no mu hye na nyame ya madom na be du kasie ni mu na me hu sa fe na obema bi be ka kire me se me yire no enti bi be di wachi ni wakoya asori a ense kan twie nyina bebe Apostolic ene na Agradaa da muntina okoya wa antwesika no me do nyame se Apostolic se yi Agradaa pia bonten na be ma after kubia na Agradaa betwesika de di wachi uta so ka kire wo no wo se se odura so nda ka se mu a eye promise oba obeda obapamo udi na che obapamo enti na Agradaa banka ba egu ne nsa no eno ti Agradaa wa ye din da ma no because also ye kwadwofo be ma wo ye be ma o mpa adwuma da bia na fan boy ena ade nam nti na pesa Agradaa anko dem na nya japade na so ndan no koye church o meboa oboa asọrọ ankasa kra no yebeton ne da sonda no soro no aye boutique ya tonton force ewo ho ase ne nyina ba ka ko momone kobi e ma ne nsoa mobowa ene hwentia na sefo na betonton wa ase ho ne de anim ho aye taxi rank ba taxi for park ho other side do say trotro e park ho no timenyi wa duro sa Agradaa kwa kodem na wa be Japade Agradaa ye jeli na sa ton ne oma e be record ti won tokwa na wa be ko e na mekosiwe me twa me yira piaba be ma kwadwefo o yiri piaba na ade kronos kana kwatwe manso woni manso twa di kan na o yire ne ntwe manso e o court na sa ye case tia no se ono e ne ba social media be di watam Agradaa ti be do ba social media e sa do ko ja ne puppet so e wa son dem e di watam go enim aso eno na wo utumi kasai ana e ma adwene se mo so le ya na mekosiwe no ko na kosi obi nyemfa wo yire no masem emra bonten nyeme bo okoto e wa na wo ye be jeli 85 years ye be jeli wa ankasa wo pastor Erick no ya mama wo fa huna me ma for social media wo ye ka kire wo be ma woni hwe woni koto hwe ni botom hwe ni kutraye na kwano tumba bi a wote no wa ankasa kra na wo se ka se otifio na se dan pare me be chew cause wo ye kronfo onya kronfo a ka wo nwale oba wo ye kronfo ene ne ntena mu yisu ma adwene e wo Ghana fo so se me be si oba fo oduru Ghana ye be chew na wo tumi be na kita wo tumi na wo be me da che obi fa ko yi wo yere fa ko na kokko bele no tumi na pastor Erick kita wo na wo so wo be me ya che obi no fa ko Agradaa na dem no fa wo tumi ne ko na kokko yi no boni a wo ne wo yere akabo madi wo Ghana man nya boni kuma na wo krompo de ne e ka bi mawo ne e fevaw ne e ka bi mawo ne e fevaw na afero do ho abetum de a ene agi wutiri no apampa so e wo be ja pa so me ka kire wo kwadwefo be ma wo so le a wo dan ka wo tonka wo sanka wo sa atro se me sofo ana ane asole ma ededa wo ne asole ma ededa enu te na wo peso be free sa asole ho no woni asole ma ededa rough enu te na wo peso be free sa asole ho no asole ma do se na wo no mo nyem ye e wo sa asole ho no asole ma do se na wo pastor Erick wo no mo nyem ye na wo ye kasa wo be jina be totan papa so na de me se wo ese be hwe go abonte no ne ye twen so be pie wo be twuti so wa twuti ne ye twen so be twuti wa twuti di abre wo yire dem wo be so nyansa ami obon pa se bi ayere no kra ne charge se da bon no kra so ba tika kra no wo se be kenyam wo se be se asem wo be kenyam be ma kwadwofo e be ma kwadworo ko pa adwuma na ye fansa ye adwuma na wunya akro no sika na mudie no krono sika a mudie no afa na akofra bi sa meteme wife fie kwadwofo be ma wa wale oba Agradaa kra na tikoro tuma ye no wade Agradaa na na tikoro tuma ye no wade aka Agradaa se udi quarantine wo ye frindin so adenta Agradaa yi udi e frindin so adenta Agradaa ayi udi e de free onu ni din so afa obe Joseph wife na wife na monte wife ase ana monte wife ase kasa me girlfriend no nkasa me wife bay e de be wife wo wala Agradaa ye no wade ka Agradaa be ka social media Agradaa e do secret nyina beto abonten Agradaa se wo okote ena udi amanfo abonten wo ba fia wo so abre ono ngasa mpo ne na maame no wo se wa ngasa mpo ne na
Now we are also from spiritual father na sa ko di utunum oba ne kan ye te yusu ye no masem ne de abo Agradaa no masem ne yusu ne ya twa wachi ma tina ka woni mu anka sa time no ka stop no sa time me ajopa me ba abonti betu ye ne fo so called girlfriend no so called wife no ne wa bokro no Madam Froster krono ni ba atutubotom ni ba ne wo dem no ene wo be ko no atum no wo se be kanya Agradaa nsem wo se be hwitem say as I'm speaking with you now metimi yiri fie papa we pa ti ba bia wa dulu so ti Agradaa fie ana onko pedan han say Agradaa so we scout o sponsor aye south spiritual father no say ska no fa ko han dan ade ye du trum tu ba he no spiritual father na we okunu won Erick spiritual father ni ye okunu won to di utrum tu nya ska na akoma no o yire ne kan ye o girlfriend ne kan on ne kan ye se won tv dade a ne se ka akoma no tum se wo so nkasa ya ne ka akoma no tum because wo so ndem wo nkasa no guess na ye ready guess na so ndem wo so nyina pen o nyina aba Adwenepahene me na ase ye de nyina betu dwa wo ya kwa ma abonten guess na wo do mo to e wa so na wo tim no a man in too much of first because a man is still first all be expose ti man na air control guess na wuti omo aso dem no omo na air control enu te wutimi nyai sa asole ho no because free ho a omo be expose big time contract a no guess no assign ti me travel ti me tobe e me bata sem me ka se me hu obi se me kosi obi wo eska kosi obi a fa ko tua lawyer ka na mo fa hiti ma o yire kromfo no so wo skari ko si obi a Erick also yere ko oba no so girlfriend so yere wo so wase wudi no nke din Erick kama Erick oh bra Erick oh me kunu Erick oh bra Erick o yere bia no Erick bema Erick wa wie ye nie bema Erick kadi kai Erick oh chinwa Agradaa sa Agradaa kwa onye romantic enu tira wo Agradaa ka so fina no a ewo nipa mu a social media utwi wuti no wo be gina ga say me wife ade tira wo nim say your wife na wo do oba no ewo mu na wo oba so fina no na nipa hu na wo twi wuti kwadwofo ni bema wo say akwadwo no so ewo mpam ewo Agradaa side ade kro no nti no e na wo gu so ti Agradaa because sika ofie kromfo ni be mate se wo so pastor Erick wo so ye kromfo ni bi ti guys na di do mu nyina na no mo ye sa contract da mo ntem no ena opefu asole wo nemo mbe gu abonten no enya asem kuma eno tira wutimi free sa asole ho no enkwa Agradaa asole wo no because Agradaa asole so e ma wo wase wo pekra no beginning from day one no nto fele so ba ko hu o manim nie because a man who no matter den nyina no omo nyina pon we be go Agradaa so den won te se wo ko ni manko ko achi enko that's the secret we are stubborn man pa we are stubborn pa why won so do adwene nam o scanner wonim sa Agradaa emeje jeli Agradaa wi a wa ngasa kra no we are second suspect se jeli Agradaa wi a we are second suspect wo pastor Erick ye kan se obi me oye kosi obi oba nanum kasa da abonte ne wo sopa odi watem a wo se ye kwakwa kosi obi wo de na do kosi obi masa ya me be ye doge on Wednesday wo be so la akodu so fo nachi so your bema wa dwimu da ho a kenanu video ya me be ye e kenna Wednesday wo be so la akodu so fo nachi what was say so when you're ready you don't have the zeal. Don't let your wife to spend her money to buy a church for you. It's a no what the papa na chisa. Na ka bi so bi sika no me dia to me baby. Krono sika no. Aye. Krono sika no. And now spiritual father na yata so ni nyina na ya we. Ah mo yim ya ma no wo hwe yie na nyame ya madom na bedu kasie ni mu
na me hu sa fe na obema bi be ka kire me say me yire no eti bi bedi wachi ni wakoya asori a ense kan twie nyina beba ene esiama atake position esiama ena ese Agradaa ofana no pa awie na nwumere ye chi ne ntia wo pese woni ho nti wo pese ko take over no ntia unenam e cancer cells wonom ne court no esiama ena fa wo yere no anopa awie na nwumere tambe na wuti Agradaa fi wuti fio ye do aye house boy ona bie gate the Agradaa be kana wo ye esiama ba no wasalutu no yes massa and wasalutu esiama ye tuofu begin na nka oti ya kanye ne one baby e wanyina duri ugusu ti Agradaa fi se me wife fi na mete kromfo asefo na wiye sa be gina bonta be kase na na asma bantino na obeka di onim good evening sir bajo di me bi akasa fi me doing the pastor Erick bro. Oh, okay. Bishop Pastor, online. Oh, meaning say, okay. And I you go off air so. I just him pesa me buy. Me won say o ye video Siana me piesu na. Me won say lady be afre. Okay. Na ofre no. The way o kasa ne no kwenya me no manage ho. Obi a kele kasa la bontinda. Say me correct no kwa kakampa cho wara ma. Me hu sa. This time no wa baba kasa wan kasa yi bia me si court. Me to one obi name me. Yeah. And the kasi we yere. I'm doing every video I will do biano. And your video I made it for future reference. Future nini. Me nya Jimmy fo. Me nya obi a me Jimmy say me wo problem. I want my warrior mu ana me wo problem. I was spiritual father me kodi the chi. Anya ma boni a wo de ya me ni me kunu no. Na me Jimmy say me de be ba beto abonte. Because Ghana form pemasem. And my be Ghana fo ani. My be public figure. My be celebrity. Ya person o temasem. It me masem no the genesis of the case no. I share them. Now for could do revelation that they brought me for. So that is why I am speaking the genesis of everything. I say Yakupoya dominance through the revelation of the cancer. Obiama me crucify me. Because Ghana phobit me do man be see me so say. And I was actually en chair. And I will crew na ya sofo. And by say na de wo wat ya sorry. Na de wo crew ni baby I was. Because a day will come. A time will come. Na me be ya matom. The kwa sorry na nkesi ni. Muntie na me di mi tie pempem no muntie ami nya obi an support o me no se mi ko dru kasie ni mu ni nya mi awrade hyase se wo hyira me na fe mi kruya na adwen se afa de wo du tie pempem eti awrade ye o kasie nti me ba na pamo no I will sack him. Yes, it's a promise. I will sack him. Me fa me read ya ami nya obi an support o me no se mi ko dru kasie ni mu ni nya mi awrade hyase se wo hyira me na fe mi kruya na adwen se afa de wo du tie pempem eti awrade ye o kasie nti me ba na pamo no I will sack him. Hey, it's a promise. I will sack him. Hey, shy critical. Me fa me read ya me pem sa abre ya ye di matam ye gu mani mu ase na obi mutimi ka wo kure jao wo kure ni kure ne jano ni kure ne jane ko. If you think about me and my children, a social media phone some cry ye candy hurume. I will soon nim sa we no ne say unjano no. Can ukrompo be ye bibi. Ka be ba solid dem ho. And now be ya die bi kura ma Facebook for ewiase for. I so there be oba no nya no. But e ya wo de see ngu yire ye nimu ase we jano. Ba me so me wiase for hu sa wo nya na utimi fie. Hey, e so obi ahu. Utimi fie. Ono nenum tom. Ay! Sha oba meti abusun fie. Meti abusun fie. And then I'm here. Ayaka. Can no Wednesday over so like I could do so for it. Tie. So your bema what dream with that wa. Can now be you I was someone like a motion echo. Agradaa say so your bema what dream with that wa. Can the video be obey ka won sole enko this off na chi because am say aso the one ka say you do true now so far man bi ten obi aba abonten na o tutu ayampe a afa na push so kofre o social media oh who you serious what am I we say
E can na Wednesday over so that could do so for nachi. That's what I say. So when you're ready, you don't have the zeal. I'll bet you don't let your wife to spend her money to buy a church. I critical. For you. It's a no what did papa nechi sa. Na ka bi so bi sika no me dia to me baby. Chrono sika no. I come dia to me baby. And now spiritual father ni eto so ni nyina na ya we. Ah mo yi mi ama no. Mu hwe yie. Na nyame ya madom na be du kasie ni mu. Na me hu sa fe na obema bi be ka kire me say. Me yire no eti bi be di wati ni wa koya so ya. And se kan twie nyina bebe. Nti Erick Pastor Erick what was masem? Agradaa say no wa so ndake to mu no. Ah wo what me support no no. Okwa so ndake se mu a men try that. Sabe support na sika twa nyina bebam ene ye che na afi na beyi wanim ye che na wonim se afi de ukọ pray the pade ne de ubeyi wanim wunye serious ntina Agradaa ka che so wadwene mu na ho se wadwum da ho a nka wo support no wonim se ade na Agradaa ye no obuga na fofa so ade Agradaa ye ne enye ntika de ne se ka wo ye wonam se oti oba so a de wo so ba ne ye ne enye no saa sikara na wo se die saa cars na di saa sikara to no eno na agusu tim nti weche switch eleke enye krono sikara na Agradaa toto cars a oso timbi sam ko drop my wife wani na wo kra wo abuso twa en mla Odo mi ko kro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me nsa ni miska wo Ghana ma me na so wo fa nsa ni miska ni kwa so kokuro na ma ye ne dey tina fi na Sunday e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the miska coffee ayente na hwe sir na wo kwa mo te ko trace extra ma mesrew me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I was send this so am mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntim pacho wo bogu ma wo Europe ko da wo benya 5 euros free before the some party for some ka for tap send e da ma wo America so Canada dia mama $10 to miss now man how oba ho for say enkwa ponti no bia mama Odo na se wada focus aso ya ho ya sa hwe na ho ya me se me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills e ma no se wakwa akwaji bio the divine pills or that ba no na wada focus akwaji bi se no toro no fa bosa no hu se ne no fu ne to na ahyehe because that be no complain so to no fu ni bi yo and the divine pills now wada focus ya and de why ko jama ni breto twa wo ho no ani ene abusu e ka fu divine pills amamo na de wo mkrampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa no aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no e te se medie di bi no wa wo pe to akese no divine pills e Adolfo, Becky TV secret amane kana ayo soche na ha ene me yepie divine organic skincare product ena amma me kala yi shining like a star Miss Remo omo wo UK mun contact omo mo ship worldwide say we ye tuntumo we ye koko say we ye honey ho ebe jew na say wo wo so ka for ye divine organic skincare product ama manfo na say kun na jew sa no na ama me kala aye soche na ha sa na kun na misra no say ye so ye bia na say tuntumfo de wom wo kala aye tuntumfo de wom kokofo de wom half caste for so de wom na de me de kra no say ukọ ho a 10% discount ubo Becky TV and Adwenepahene TV a o we ma discount mama na no why din say Odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David man ha ho kra mama me kafo hair TLC amount
TLC or UK me say mama wow tiri wan kukuo se me say kura da emrafo kura be jemaya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyu me say na ha wo da video ye twagu the way video twagu on enku no no mda ye nwi na say na ha sa no obu natural hair me ka say utiri nyu apopo utiri nyu kukuo ene bibia no ukoto health TLC Wema utiri nyina ese na ha so chen. Nye mintumirika. Enye mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusua. Worldwide be omo shipo da bro. The nyaso be buy Adwenepahene TV na so be TV. Obenya discount e wo hono. TLC enkuwe eye kama papa be say me Sa pepe. Abusua ma so no share video no e da ma ye sa yenko. I've been watching TV, watching TV. Yes, when I went to I said my guy, no, and I want Agradaa, where we yo, Agradaa, where we yo, yes, when I went to I said my guy, no, and I want Agradaa, where we yo. Agradaa, where we yo, and when you see a phone as a winter, Agradaa, Subayo, Yaka, Nesuno, Utio, Uzi, and Yana, Memo, Una, Uyo, Becky TV, Agradaa, where we yo. Agradaa, where we yo. The two from the went to Pantia. Asama Yaka, no, and down. Agradaa, where we yo. And yet Agradaa, where we yo. And yet Sa pepe busia e no be ask sell time about Becky TV so e be share nsem a e twagu the same time we benya videos ahwe e Adwenepahene TV kwa Adwenepahene media so a we benya videos bi ide ahwe uko brɛaks TV so a we benya videos bi ide ahwe wo free wa na ko YouTuber Adwenepahene TV e wo YouTube we benya videos bi ahwe Becky TV so e wo YouTube we benya videos bi ide ahwe mu so na mu follow na mon subscribe so that be adan the video be abase pa obey first person agro no baba to anim say Bible quotation eno okwa TikTok so a Adwenepahene TV e bo adwuma o Becky TV so e bo adwuma Instagram be bia the whole ai timi da munyina wase na Pastor Erick ye so na otoso akopɛ adwuma na ye na jai se sofo no a wo ne nam na wo yere o girlfriend se ye di uto no tete so why na mana omo ba abonte na fe no be frɛ radio station for radio stations afa na be frɛ pa ai ko se wonu se ba akwa pie to anya smart Agradaa pie okupie okutwa no twe etina wo ba no ene wotiti em so da munya wase edem bosia na me adom ambasa ta Adwenepahene ka biem peace out.